माध्यम आपण मैंने भिजुआटा को वीडियो माध्यम आपण मैंने देखिपे जे बर्तमान अच्छी पहाड़ मझी अंश जोटा कि आपण मैंने देखिपे भिजुआलटा जोटा कि घंटाघाटी मझी मझी मझिका स्थान अच्छी जो रास्ता आम रास्ता बर्तमान देखिपे से गाँटा वीडियो बन से गाँव से ऑर्बिट जोटा पड़ा फास्ट गाँ तापर आम ए मझी पहाड़ पूरा मझी मझार देखिपे भिजुआलटा भी आपण मैंने देखिपे चाषवास चाषवास करना से कहवाक गले हावड़े आनी आनिक जोटा भिजुआल आपण से भी देखिपे मु कैमेरामैन आगे बर्तमान जी बर्तमान मुझे भी जोटा कि पहाड़ शीर्ष अवस्था वीडियो माध्यम देखा चाहूँगी से कल्चराल पहाड़िया अंचल से केमतीका बसवास करते बर्तमान भायापड़ू रेंज थाली चलिक आसिक बर्तमान सिरीगेड़ार अच्छी सिरीगेड़ा आपण देखिपे जोटा कि पहाड़ तले जो पटे कि रास्ता जोटा कि एनएच भाया एनएच नुह एनएच भाया देखिपे मुझे आपण मान पहाड़ शीर्ष देखा कैमेरा मो नहीं जानी
ଆଉ ମୋର 2 ଜଣ ମିଶିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବଟାଘାଟର ଶୀର୍ଷ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ମୋର ଟ୍ରିପ୍ ଆଜି ମୁଁ କ୍ରାକ୍ କଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଭାବି ଆସିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କେମିତି ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବେ, କେମିତି ନାହିଁ, ଦିନେ ଯିବି ଯିବି ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଆଜି ବହୁତ ଥର ପରେ ଜାଣିଛି ପିଲାକୁ କଲେଜରେ ଆସି ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିପାରିଲି। ତାପରେ ମସ୍ତକ କହିଲେ ରକ୍ତ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା କି? ତ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଦେଖିନି ଦେଖିକିରି ବୁଲାବୁଲି କରି ପଳାଏ। ମୋ ଭିଜୁଆଲକୁ ନେଇକିରି ଆସୁଛି। ସେଇ ପିଲାର ମଧ୍ୟ ତାର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେ ତଳର ଭିଲେଜରେ ଯେଉଁଟାକି ଭିଜୁଆଲଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶିବ ବୋଲିକରି, ସେଇ ପିଲାକୁ ଆଜି ନେଇକିରି ଆସିଛି। ମୁଁ ସେଇ ପିଲାକୁ କହିବି ହାଇଟ୍ କରିବାକୁ, ଭକ୍ତ ଟିକେ ହାଇଟ୍ କରିଦେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯେଉଁଟାକି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିକିରି ଅଛି।